whātu telefo i le nei tai au, alo maia, tālala Radio Samoa mole nei asolua. E fōlinga mai e iei tangata ni usila toi fo i mai wō mai ma pepa wha amaoni o tui pepelo. Tau ina ia wha amalia i nai tu unga e toi fo i mai ai le atunu. O le amatangol tau sanga nei le ana amatalo i ai le tā pāo pepa tui wha amaonia mai ai. Sa whaia sia ki o COVID ma e negative mō tangata uma whai malanga mai i atunu i whafo. Se ia vanga na i le Pasifika ma nisi o atunu o loo mawalalo le lamatia i le virusi. Peitai, o le toʻatelo i latou nei e taunu mai i New Zealand, e ui e o mai ma pepa whaamaonia e negative siaki na whaia. Ai sau whai unga o siaki whaia i le to ai taunu mai, po o le urua i aso foi, e positive. Wa tau tino ai ma Dr. Susie Wiles o le University o Aukilani, pe ona reportia le Herald, o lea ua o atu reporti a te ie se tasi o pase se taunu mai, na whaatau le pepa tui negative pepelo, mana ma whai e ona whai malanga mai. Ta uai e Dr. Wiles o se mea le leitele le whai o siaki le whaato a taunu mai. Ai o sei tu o mawai foi, le wha mao ni o pepa tui o loo mai ma le toa tele. A o sa wai wha mau maunga le soifua maloloina le toa tele o pasese taunu mai e wha mao nia siaki e whaia i le ulua i aso e taunu mai ai. Sau no le pule silam tanga luenga Dr. Ashley Bloomfield o lea ua so e so eina nei lea mata upu. Wa so e suel komisio fi whaatawa inga pyramid schemes tau la i tangata Pasifika i Aukilani. Whai tau se lau i lato wa toi whaasea, ma ua ripoti ai le One News le to a tele o tangata anu tonga wa toi a awhiai. O nei whainga fi whaatawa inga, e leini o loa ai ua na o tupe cash wa whaamtalaina, e vaveo na whaatupu te leina ma toi whaamea alofa berry gift. Beitai, e le o tangata umai manui ai e tūsam whaamtalanga i lato o lo whaasalawina whaapea, a e inivesi i nei whainga mea lofa, o le awave maua se isi tupe te le atu, beitai o le mea moni, e wha moe moe i tangata ma whaiona e au mai e le pisinisi, ma o lato tupe cash fo i wha mea lofa lea, i le tangata o lo i lunga atu o lea wha malu. Sau noai ma Joseph lia vaa o le komisio fi whaatawa inga, a whai o lea e te whai pisinisi, ta saini ei tangata ma mawai tupe, ai le aini o loa po au nanga o lo fi whaatawa ai, e yei lava no se whainga wha solitu la fono. Ta ua foʻi moli maua i latou na whaatala no ina i tala le One News, lo latou tali tonu ina o kone karate na sainia, peitaʻi so e enga o toi whaia nei, e le moni. O le tele o whanatanga mo nei pisinisi wa toi whaailoa, ua whaongai whale ainga, o whale lotu, ma whale o ainga e whaalawi loa ai. Ai iso enga telefou, o lea foʻi wa iei tangata Samoa i Aukilani, o lo o latou whaalawi loa ina nei whainga whaamea lofa. E le o lava leo leo i nei pia, ma ua sa wai ma le tangalo sanga le pule nuu mo se fesoa soani. O lea ua tusi le pule nuu Kirsten Wise i le minista o leo leo Porto Williams e tusa matala le tio ni usila e whaailoa i ai a o whaatetele whai ngā kengi Hawke's Bay. Ua sa wai ma le popolenga o le uti uti o le au whai ngā luenga i pui pui al community. O se tangalo sanga o lo o whaaluaina fo i le whai pule Hawke's Bay, Louise Upston o le National, le e whaapeana ia whaau o fo i lona popolenga le saunga le mwal community, ona o le lava o le awhai ngā luenga. O le nei mata upu whaalifina ngā loi fo i msetasi o sui le ofisa, o se mata upu e le na o leo leo o yei le tali, o le ngā luenga whai whaatasi fo i male community. Ai mai le peresetene o leo leo Chris Cahill, e le na o kengi lea e aluai taimi o le ofisa, o le to atelo i la toino no fai whalitali malo o tutongi e le malo, le fo i a PCA ma leo leo i mata upu e alia e mai ina i no fuanga. O lo ngā lulu e nei le ofisa i le ngata i awala i leo ai le community, ai whaapea fo i le saunga le mu o le awhai ngā luenga. Ua whautuaina tangata kiwi e mata alia i le autau whaasese i le nei vai tau o le e seta, whaamaumaunga le net safe, whaamawina talu mai le e seta o le lua afes fulufitu, o lo o alu pe i lunga le pasene o le autau whaavalea online. O nei whainga tau whaasese, o lo o tele ina ofi mai i taimi o whaataunga online, e-maili ma pop-ups, o le e seta o le tausanga talu ai whaamawina ia o atu le ono se lau i latou na toi whaasea. O le whautuanga wa toi tu ina mai, o le whaia mua sau so e suenga ai ele i whaia whaatau online. A tu ai ma le toi sila to ai fesili o lo mana o mia mai e tupe to tongi mua po o password for your accounts. Whai watu i tala mai Papua, o lo o alu pe i luma le whai numero tangata mali liu o na o COVID i Papua New Guinea. Se fulu maletasi isi tangata mali liu ana nafi, ma ua o atu ai le limas fulu maletasi tangata mali liu. E se mai tangata mali liu, o le fo i wasilia ma le lima afe lua se lau cases wha amaonia. O le vai so nei o lo wha to a amata wha solo ai tu i o le tu ainga AstraZeneca mo Papua.
Wa ngani ai fo i male malo fiti i ona tangata nuu e o antu le 5 i lato lo i Papua le taimi nei e tu ua le atu nuu ona o le whaatetele o le COVID, ma o le ua ngā lulu e fo i whainga malo fiti e whaatu langa whainga malanga wa alele e ave e sea mai ai ona tangata. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.